Ndagusuhuje nanone ngwaye karibu cyane namakuru agezweho cyane kandi yihutirwa ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Ubu tuvugana namakuru agezweho yihutirwa yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika y'u Burundi ubu tuvugana cyamaze kujya mu bibazo bikomeye cyane nyuma y'amabanga amaze gushyirwa hanze na bamwe mu basirikare b'u Burundi bafatiwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baganirizwa ndetse babazwa byinshi cyane ku bijyanye n'umugambi wabazanye ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kwisanga yafatiwe ibihano bikomeye cyane n'inzego zishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi, kubera ko abasirikare be biyemereye ko baje kwica abaturage bo ku butaka bwa Minembwe, ubwo ni abanyamurenge, ndetse no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo gukura abanyamurenge muri ibi bice, ndetse kugira ngo hakirwe barracks z'ingabo za leta ya Kongo zifatikanyije n'imitwe ya FDLR ndetse na P5. Aba rero baganirijwe ndetse bakomeza kugenda bahatwa ibibazo ku bijyanye n'ibyo bapanze ndetse n'ibyo bateganya gukora, aho babajijwe ku kijyanye no kuba bari barapanze umugambi wo gutera ibihugu bitandukanye, dore ko harimo n'u Rwanda. Aha bavuze byinshi cyane ku bijyanye n'uyu mugambi, buryo wa mugambi wari warakozwe nuko bisa naho bagize ubwoba, ndetse nyuma yo kubwirwa neza ko bagiye kwirahuriraho amakara yaka, ariko Kongo yo barayiteye nk'uko babisinyiye. Ibi ndabikubwira uraza kumva agahinda gakomeye cyane abasirikare bari bafite nyuma yo gutabwa muri yombi mu mirwano ikomeje guhuza AFC M23 na Twirwaneho bari guhangana n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari kurwanira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo hafi n'umujyi wa Uvira, mu bice bya Pwezero ndetse n'ahandi herekeza mu mujyi wa Uvira. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yatunguye benshi cyane, buryo iby'ingabo z'u Burundi zivuga, benshi bavuga neza ko aba ari ugutebya, nyamara ni ukuri. Bati Kongo yo twarayiteye kandi ku itegeko rya perezida wacu umugambi ni ukwica abaturage batuye hano Minembwe, kuko tushaka kuzahagira ikigo cya gisirikare gitreninga abasirikare benshi cyane bazatera u Rwanda, ndetse abasirikare bazarwanyamo 23 barimo n'aba P5 itsinda bivugwa neza ko ari rya Kayumba Nyamwasa. Bikavugwa neza ko kandi ibi byagiye bivugwa mu bitangazamakuru ko izi ngabo zagiye zigerageza kwiregurupa ariko bikagorana. Abarundi rero bamenye amabanga menshi cyane y'umukuru w'igihugu nyuma yuko bacakiriwe ku rugamba ari bazima. Ibi ndabikubwira ibyo bari barapanze nyuma yuko bivugiye ko bazatera u Rwanda, maze amahanga akababwira neza ko mu gihe batekereza gutera u Rwanda ibizabaho bazabyirengera, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi akaza gutinya. Ibi byose babivuzeho ndetse baza kumwandagaza bashyiramo mu mabanga ya Kisekedi na General Neva hanze mu buryo bweruye. Ni inkuru ndi bukubwira, ariko ntabwo nabura no kukubwira inkuru ziri kuba mu miripuko ikomeye cyane iri kubera neza mu bice bya Gatoyi n'ubundi hari hasanzwe hari imirwano ariko yari yararangiye, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo mu kugaruka inyuma kigerageza kongera kwigarurira aka gace, ibyakibayeho n'agahomamunwa. Namakuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya nyuma yuko ibirindiro byabo byinshi byamaze kwangizwa, ndetse intwaro nyinshi zamaze kugenda zangizwa, zari zisigaye zigasubizwa inyuma. Ibibabayeho muri Kivu y'Amajyaruguru bisa naho ari ibintu bibi cyane. Ibi ndabikubwira, ariko reka duhere ku inkuru yihutirwa cyane. Abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Uribaza ngo babafashwe nande, byagenze gute? Igisirikare cya M23 mu rugamba aho gihanganye n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi FDLR ndetse na Wazalendo, imirwano yongeye kuba hariya neza mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira nyuma yuko M23 yafashe bimwe mu bice ndetse ifatikanyije na Twirwaneho dore ko ari ikomeje kugenda inagaragara cyane, kuko uru rugamba ni urwayo. Ibi ibikora kugira ngo irinde abaturage babarizwa mu biriya bice bakomeje kugenda baraswaho amakompura n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo. Ni nabyo byasobanuwe n'aba basirikare bagera kuri 13 bafatiwe ku rugamba. Aba basirikare basobanuye ibijyanye n'imikorere yabo ndetse n'imikoranire yabo n'igisirikare cya Kongo. Aba bavuze neza ko baje ubundi muri target yo gufasha igisirikare cya Kongo, ariko uko bagiye
gutinda kuri ubu butaka briefing cyangwa se amategeko bagiye bahabwa yagiye ahinduka kugeza aho kuri ubu ngubu babwiwe neza ko ibice bya Minembwe bigomba gukurwamo abaturage bose ari nayo mpamvu twirwana ikomeza kugenda irwana kuri ibi bice. Aba baturage batuye mu Minembwe ni abanyamurenge ndetse batuye n'inkengero zaho hose, abango bashaka kurimburwa nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibitero bya za kajugujugu na za drone zagiye zibibasira kugira ngo baze kuhava bose, maze ngo igisirikare cya leta ya Kongo cyashira ibirindiro by'ingabo ziganjemo imitwe itandukanye y'iterabwoba, imitwe igamije guhungabanya umutekano w'ibihugu byo mu karere. Ubu tuvugana Tshisekedi ibingibi we asa naho ari we wari ubihedinze ndetse watanze uburenganzira, ariko twirwana igakomeza kugenda irinda abanyamurenge. Nubwo yemeze gutya, abanyamurenge benshi barameneshejwe, imihana myinshi cyane amazu yabo yamaze kumeramwo ibyaci, ariko abacyatuye nabo baracyasitaragoringa kuko drone ziracyabarasa, ndetse bisa nkaho twirwaneho ari ikomeje kugenda nyine ibarwanaho. Aba barundi bafatiwe ku rugamba rero basobanuye byinshi cyane mu bijyanye no kuba baraje kuri iyi misiyo, ariko nabo mu by'ukuri baraje ari igitutu cya perezida w'igihugu cy'u Burundi kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Bisa nkaho benshi baza ari igitsure ndetse n'igitutu batakabaye bahaza, dore ko bivugiye neza ko briefing bari bahawe ari zo kuza kuba barinda imipaka ndetse no gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya M23, nyuma hakiyongeramo ikintu cyo kuba batera ibice bitandukanye bya Minembwe, ari nabyo byakomeje kugenda biba. Abasirikare bakomeje kubazwa ku bijyanye n'amabanga y'imikoranire yabo n'ingabo za Kongo. Bavugwa neza ko perezida w'igihugu cyabo cy'u Burundi ari we udiringa na perezida wa Kongo, maze batazi ibyo amuha. Nanone bongeye kubazwa ku bijyanye n'umugambi bari bafite wo gutera ibihugu biri mu Rwanda ndetse n'Ubugande, biza kurangira bavuze neza ko perezida wabo yari seriye, ahubwo yaje kugira ubwoba nyuma y'uko abantu bagiye bamugira inama bamubwira neza ko ibi ari gukora ari nko kwiyahura, yazasanga intambara iri kurwanirwa i Bujumbura na Gitega mu masaha make cyane mu gihe yabatekereje kurasa ku gihugu cy'u Rwanda. Aha kandi yabwiwe neza ko ngo igisirikare cy'u Rwanda nta mikino kigira, ndetse kuba washaka kwambuka umupaka uhungabanya abaturage b'u Rwanda ushobora kwisanga wahuye n'uruva gusenya. Bemeza neza ko aribyo byateye perezida wabo ubwoba, ndetse ariko ngo umugambi we yari awufite, ndetse akimara kubona ko gutera u Rwanda bidakunda yahise avuga neza ko u Burundi bukwiye gutera Ubugande, kuko ngo Ubugande hari abo bucumbikiye ngo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba bagerageza gusenya leta y'u Burundi. Aha naho bamubwiye ko akwiye gucira birura, ndetse ko igisirikare cye cy'u Burundi gisa naho kiri hasi muri aka karere, nta gihugu na kimwe bakigerereza, areke kumva amabwire y'Ububirigi. Tema 23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo M23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abashyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Ni amakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kwashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko M23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kuba tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakwiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Aba Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse gikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazalendo bapfuye ntabwo
ntituramenya umubare wabo. Gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo umusibejo, ubwo 23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo 23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, nkuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe. Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho 23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nkuko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze abariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero 23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nkuko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko 23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mu ibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko wazarendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka, ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo 23 ariyo yagiye ihabwa agaciro. Ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu 23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, ibyatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane, ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. Bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu basa naho bari kwibaza byinshi cyane. Bamwe bari kwibaza batese iki gihugu cyacu kiyobowe gute, kiyobowe nande, ko tubona buri wese agifataho umwanzuro. Amambere 23 yarabempoje ibakoresha ibyishaka, ndetse ifata ibice yahisemo gufata irabirukana, baragenda barameneshwa. Bisa nkaho hatangiye ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro, ariko noneho ibyo Kisekedi azize ni ukwangiza ibi biganiro by'amahoro. Bisa nkaho 23 yahawe uburenganzira busesuye mu bice yamaze kwigarurira. Ni nyuma y'uko Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye itumiza ndetse ikagerageza guhuza Kisekedi ndetse na 23 ngo baganire ku bijyanye n'ikibazo gihari ndetse kibe cyakemuka, ariko bikarangira bigaragaye neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika yasuzuguwe na Kisekedi, kuko bavaga mu biganiro by'amahoro Kisekedi wagahita yirukanka mu bindi bihugu birimo Ububiligi gusaba intwaro n'abasirikare, nabyo ntiyabihawe, maze biza gutuma atubahiriza uruhare rwe rw'amasezerano, by'umwihariko ikijyanye no kuba yagerageza kurandura FDLR. Iyi ni umutwe w'iterabwoba ukorera ku butaka bwa Kongo. Uyu kandi ukaba ari bamwe mu bagerageza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ntacyo yigeze akora kugira ngo agaragaze neza ko yaranduye FDLR ndetse n'ibindi bikorwa yari yasabwe gukora
gukora kugira ngo M23 nayo ize kuba yava mu bice birimo umujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho. Iranabikora kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho byabaye impfabusa, kuko Tshisekedi we ntigeze atera intambwe ngo akore ibyo yasabwe. Ibyababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu, maze Tshisekedi asa naho yamaze gushyirwa inyuma y'amarido. M23 ikaza kuba ifite ubwisanzure busesuye mu bice yamaze kwigarurira, ibyo benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari kugenda arangizwa gake yashyirwa ku ruhande, nyamara we ntabasha kubibona. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kwibaza uyoboye igihugu, kuko barabona imyanzuro iri gufatwa iturutse aho nabo batazi. Ibice bari boherejwemo bimwe na bimwe batangiye kugenda babikuramo, bari gukora amawizidoro mu buryo busa naho butunguranye. Bisa nkaho igisirikare cy'aba 23 gifite avantage kuri ubu ngubu, ndetse yo kuba cyakigarurira bimwe mu bice bisa naho ari bishya, nubwo bisa nkaho babwiwe neza ko ibice bitandukanye bigomba kubarizwamo igisirikare cya leta ya Kongo ari ibice biri kure cyane y'ibyo M23 kontrola, kugira ngo hirindwe ubundi bushotoranye. Maze Tshisekedi mu gihe bakiri kumugenera ibyo yakorerwa, bisa naho ari ukumufatira ibihano bikomeye cyane bitewe no gusuzugura ndetse agatesha umwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakicara ku meza y'ibiganiro, nyamara we agakomeza kugenda avunira ibiti mu matwi. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari amagambo menshi cyane ari kunyuranyuranamo. Benshi bavuga neza ko Tshisekedi asa naho atakiyoboye iki gihugu cye, ndi gufata imyanzuro imwe n'imwe biri kumugora bitewe nuko yamaze gushyirwaho igitutu ndetse yatsikamiwe n'amahanga. Ariko nanone ndakubwira neza ko ibikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Kongo ni byinshi cyane. M23 yo ikomeje kugenda yica itababarira. Abasirikare b'u Burundi bagera kuri 6 bishwe urupfu, bivugwa neza ko ari urupfu rutunguranye. Abasirikare benshi bari kuvuga neza ko harimo bamwe muri bo bari kugenda bagambanira bagenzi babo, bakaza gutungurwa mu bice barimo basa naho bari ku burinzi. Ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'uruva gusenya hano, sibyo tugiye gusubiramo, ahubwo ikiri kwibazwa nuko abasirikare bashobora kuzava kuri ubutaka bwa Kongo bimeze, kuko bisa nkaho bari gupfa umunsi ku munsi. Benshi mu barwanyi ba M23 basa naho bari kugenda badivansinga mu bice bitandukanye. Ingabo z'abarundi zazanywe noneho bisa naho mu by'ukuri ziri kugwa mu mitego mu buryo zitari zizi, ndetse bigasa naho abasirikare b'abarundi baje bataramenyera neza ibijyanye n'uko uru rugamba hano rurwanwa, kuko M23 isa naho iri kubarizwa mu bice byinshi cyane, aho biri gutuma itunguriza ingabo mu buryo zitakekaga. Bikomeye cyane ni ibintu byabaye ku ngabo z'u Burundi kugeza na n'ubu. Uretse bamwe mu basirikare b'u Burundi bakomakomeye bamenye irengero ry'izi ngabo, nabo ntabwo bashaka kubyerura ngo babivuge, kuko bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi zisa n'izamaze kugenda zicikamo ibice bibiri. Ni mu gihe benshi mu basirikare b'u Burundi bagiye boherezwa ku butaka bwa Kongo kurwana intambara bahanganye na M23, bamwe bakagenda bagaragaza neza ko mu by'ukuri batabyishimiye na gatoya. Kuri ubu ngubu bisa naho noneho byahumiye ku marari. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bongeye kuba basubiranamo n'ingabo z'u Burundi. Ibi kandi byo nta kibazo byari biteye, ahubwo abarundi bo bari barakizwe ku mipaka kugira ngo barinde imipaka, barasimbujwe bahazana abashya. Bivugwa neza ko ari nabo baburiwe irengero. N'abasirikare b'abarundi benshi bari bashyizwe hafi n'umupaka, nyuma y'uko perezida w'u Burundi yagiye avuga ko azatera ibihugu bibanyi, ndetse ngo akabitera dore ko yari yamaze no kugenda asaba ibikoresho mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko bitangazwa. Ibikoresho mu by'uyu mugabo utetse igihugu cy'undi yari yagiye asaba ngo nibirinde ikirere, ndetse ngo n'amadrone n'izindi ntwaro zigezweho, kuko we asa naho ntazo afite mu bubiko bw'intwaro. Nyamara Ababiligi bari babimwemereye, ndetse yiyemeza kuzafatikanya na Tshisekedi ngo bagatera ibihugu biri mu Rwanda ndetse n'Ubugande. Ibi kandi abantu barabifashe babifata nkaho byari burage, kandi inkuru zivuga neza ko ubutasi bwari bwamaze kugenda bumenya izi nkuru kandi ngo zari impamo, ariko benshi bibaza aho byahereye, dore ko perezida w'igihugu cy'u Burundi baje kumuhamagara barimo Yoweri Kaguta Museveni, perezida Ruto ndetse n'abandi, bakamubwira neza ko ibyo ari gukora n'ibyo ari kuvuga byonyine bigize amakosa ashobora kumukoraho, dore ko kubikora byo bisa naho atanabishobora. Kuri ubu ingabo z'abarundi zari zarashyizwe hafi n'umupaka, bivugwa neza ko zaburiwe irengero. Benshi bemeza neza ko izi ngabo z'u Burundi zishobora kuba zahise zitorokera igisirikare zikaza kuba zigira mu bice bisanzwe
bibarizwamo inyeshyamba zari zitabara cyangwa se zikajoyininga inyeshyamba. Ariko icyo kujoyininga inyeshyamba benshi ntago bagiuriza, ahubwo bavuga neza ko aba basirikare bashobora kuba bikuriyemo impuzankano ya gisirikare nabo bakigira mu buzima busanzwe, bakaba bahungira mu bihugu bitandukanye, dore ko hagiye humvikana abasirikare benshi b'u Burundi bavuga neza ko uko bafashwe mu gisirikare cyabo byatumye batoroka ubwo boherezwaga ku butaka bwa Kongo, dore ko hari n'abumvikanye bibereye i Dubai bavuga neza ko bo bagezeyo mu buryo busa naho butaboroheye, dore ko bo bari bafite connection, ariko bavuga neza ko hari n'abandi benshi bagiye bahungira mu bihugu bituranye bya Tanzania ndetse n'ahandi kugira ngo babe babasha kugira ubwinyagamburiro. Ubu tuvuga n'izi ngabo z'u Burundi za buri wirengero, abarindaga umupaka bagiye, benshi bati bagiye muri ditabara, abandi bati baturutse igisirikare ntabwo bagishaka gukorera iki gihugu, ariko benshi bakomeje gushimangira neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza uburyo twavuga neza ko ari ubwo kwerekana neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi adashoboye, maze bagacamo abasirikare bice kugira ngo bakomeze kugenda bakora imitwe yo kumurwanya. Nanone reka nkubwire neza ko muri Kivu y'Amajyepfo, reka bariho duhera ahangaha M23 ikomeje gucana umuriro ukomeye cyane. M23 ikomeje kuba yakora ibitangaza neza nyuma y'uko Mikenke ifashe. Nyuma y'uko Mikenke ifashwe, igisirikare cya M23 gifatikanyije n'umutwe wa Twirwaneho bakomeje gukora ibindi bitendo bikomeye cyane byakomeje kugenda bitera ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa naho kidagishoboye guhangana. Ibitero byinshi cyane biri kwibanda ku butaka, igisirikare cya M23 kirimo kirasya kitanzitse ndetse kirakubita kitabariye nk'uko biri kugenda abigaragazwa. M23 yamaze gutegura urugamba, bisa naho ari inzira eshatu zizanyurwamo kugira ngo bakomeze kugenda bapanura, birinde ingabo za leta ya Kongo zishobora kuza kubagabaho ibitero. Ubwirinzi bw'ikirere ngo burahari cyane, ndetse bisa nkaho indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yabazengerezaga mu bice bitandukanye bateguragamo ibitero. Iyi ndege ntabwo iherutse kongera kugaragara, bisa nkaho rero nabo bahise bafata umwanzuro wo gukora ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere, maze bafata ibikapu, bagafata amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bagapanwa, nyuma y'uko ubutasi bwa M23 bumaze iminsi muri izi nzira bwamaze gukomfurima neza ko inzira ishobora koroha ndetse n'uwabitambika bashobora kumurimbura. Ahazaturuka ramforo, imbaraga zindi zize gutanga umusada, hose harateguwe imihanda yamaze gufatwa mbere, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyinjiriwe mu buryo kitazi. Tshisekedi araza kwisanga ari kumva amasasu menshi cyane aturika, benshi bavuga neza ko ariho ashobora kuza gushyira ubwenge kujya agatekereza ibyo ari kwikururira, dore ko M23 yo bisa nkaho nta mikino na mito ifite ku bijyanye n'uru rugamba nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero inkuru iravuga neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakimara kumva iyi nkuru, Tshisekedi yatangiye gutanga amwe mu mabwiriza akomeye cyane yuko bagomba gupanura, ariko aho bagomba gupanurira bisa naho bitagikunze, kuko M23 mu gutangaza uyu mwanzuro ukomeye cyane isa naho yari yamaze kuboroka zimwe mu nzira ingabo za leta zishobora kunyuramo, ndetse bisa nkaho bizagorana. Ubu M23 itegeko ryamaze gutangwa, abasore bamaze kwitegura, baraza kwifashisha zimwe mu modoka z'intambara ziremereye cyane ndetse n'andi makamyo asanzwe atwara abasirikare, maze begere i Kinshasa batangire kubombarida, dore ko byumvikana neza ko ingabo za leta ya Kongo zigomba kuba zamaze guturuka hariya mu murwa mukuru i Kinshasa zatangiye kuza guhangana, maze Tshisekedi azajya yabona neza ko amazi atakiri yayandi. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigerageza gukubitira mu cyico ndetse zihana zitababariye, dore ko benshi bakomeje gutangaza neza ko agahinda k'ingabo za leta ya Kongo kuri ubu basabye kuba baretse ibyo kuba bavuga ko batitabwaho, ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bisabwa n'izi ngabo bavuga ko badahabwa, maze bakabanza gufokasinga mu guhagarika uyu muvuduko wa M23 nyuma y'uko General Nziramakenga Emmanuel Sultan Makenga yamaze gushyiraho iri tegeko. Reka turakomeza gukurikiranira urugendo rw'izi ngabo zifashe umwanzuro wo kwerekeza i Kinshasa ndetse
n'ibindi bice bisa nkaho ari mu rwego rwo kwereka Tshisekedi ko niwe bahamusanga. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi ho haravugwa ikimeze nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko abataramenyekana ngo bashatse kwivugana umukuru w'igihugu, Imana igakinga akaboko ndetse n'abarinzi be bagakomeza kugenda bamukavaringa. Bivugwa neza ko umuntu utaramenyekana yari yitwaje imbunda, ndetse imbunda bivugwa neza ko ari yo mu bwoko bwa pisto, imbunda yinjiranye muri imwe mu nyubako bivugwa neza ko perezida yari arimo, maze ubwo perezida yasohokaga uyu mugabo akizamura akaboko ashaka gupima uyu mutegetsi w'igihugu cy'u Burundi, bivugwa neza ko yahise acakirwa, ndetse bivugwa ko yafashwe n'umwe mu barinzi w'umukuru w'igihugu utaba wambaye impuzankano wari uri mu baturage. Bisa nkaho ubutasi bw'u Burundi bwari bufite amakuru ko perezida ashobora kuba yagambaniwe. Niki gishoboka nko kuba perezida yakinjirirwa n'abafite intwaro, se binjira mu nyubako perezida arimo batasatswe? Ibi nibyo benshi bakomeje kugenda bibaza, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yamaze kugwa mu mutego, ndetse bamaze kumushyira mu mutego ukomeye cyane, maze Imana ikaza gukinga akaboko. Ariko nanone abamurindaga bakoze akazi gakomeye cyane, bigaragara neza ko bari maso muri iyi minsi, kuko bamaze kumenya neza ko akomeje kugenda agerwa amajanja, ndetse na bamwe mu bari hafi ye bashaka kumwivugana kugira ngo nabo bicare kuri intebe y'umukuru w'igihugu, dore ko na manda ye y'imyaka yari yamaze gutorerwa iri kurangira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arateganya kongera kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu minsi mike umwaka utaha. Irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro, ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya, ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi, ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru 2 bishize. Ibi byose M23 irabinitarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice, ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangiramo M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma, na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyanaratakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa, ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma y'uko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana, maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba, maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano, nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga, nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nkaho uyu mugabo utetse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo, kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye, ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe, utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko
yasamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambira M23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye, ariko ntacyo bamufashije. Kuri ubu asa naho yatangiye kongera gutakambira M23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitaga M23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba aribo baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha M23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko M23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rwego M23, nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za Leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko M23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeze aha bisa nka M23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya Leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere M23 ubu yamaze kuzamura confidence, icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika, hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane mu guhangana n'izi ngabo zari zagabye igitero ku birindiro byabo ndetse byasaga naho biteze ko biri buborohere ndetse bagahita badivansinga bamanuka mu mihana igiye itandukanye ituyemo abaturage, dore ko hari ibice abaturage bamaze kwimukamo ariko hari n'ibindi bice binini cyane bituwe n'abaturage. Nk'uko bigenda bigaragara hari abaturage benshi cyane bimutse mu bice bya Puezero hafi n'iminara, aba bose bagiye bameneshwa kubera amadrone, ariko kandi hari abandi batuye mu bice nubwo bivugwa neza ko inzara ikomeje kubica bitewe n'izamuka ry'ibiciro kuko hari amabariyeri akomeye cyane yasizwe mu bice bajyaga guhahiramo, aho basa n'abamaze gukomanyirizwa basizwe mu kato. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 n'amafaranga menshi cyane arenga 65,000 by'amanyarwanda, cyangwa se ukaza no gushyira mu makongomani ukareba uko bimeze. Ibintu rero birakomeye cyane. Aha rero niho Amadubu yongeye kwigaragariza, yerekana neza ko ibyo basize babwiwe na General Michel Ruhunda Makanika, uyu kandi akaza kugenda agaragaza neza ko ariwe wasize spirit cyangwa se imyumvire ndetse ikomeye cyane muri iki gisirikare, aho yasize babwiye neza ko batazemera gutemwa amajosi ndetse bazirwanaho nk'uko banise Twirwaneho. Aba basirikare rero bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kwica abasirikare b'Abarundi. Twirwaneho yongeye kugaragaza neza ko ifite imbaraga zidasanzwe kurusha uko benshi babitekerezaga, dore ko benshi bibwiraga neza ko ikorera mu kuboko kwa M23 ngo ariyo igiha imbaraga, ariko Amadubu yongeye kugaragaza neza ko nta mikino afite na mikeya. Amadubu kandi yongeye kugaragara asa naho yadivansinga kubita izi ngabo, ibyo benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo impamvu nyinshi zirimo izo kuba zazanye confidence ariho zavuye zikubitwa, ndetse bivugwa neza ko zamaze gutatana ndetse zagize ubwoba
budasanzwe nyuma yo gutungurwa, dore ko benshi batangiye kuvuga neza ko M23 yajijishije ikayobya malari, nyamara ikaza kuba yibereye hamwe n'aya madubu ya twirwaneho bizwi neza ko yo atigeze afatirwa ibihano cyangwa se ngo ashyirweho igitutu nk'uko byagaragaye. M23 ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gushyirwa mu bikorwa. Amadubu yo ntawe uyashyira mu majwi kuko birazwi neza ko ari abaturage bamaze igihe kinini cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi mwabira bice, bisa nkaho rero ari bo bakomeza kugenda birwanaho. Benshi batangiye guca amarenga ko M23 ngo iri gukorana nabo bya hafi, ariko nta gihamya bafite. Byagaragaye neza ko amadubu afite icyo arwanira ndetse yakomeje kugenda agishyiramo imbaraga. N'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragara birukanka amasigamana Barundi sinakubwira. Gusa nanone FDLR yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko yashize, basa naho baba bashinyagura, ariko nawe yahuye n'uruva gusenya. Amadubu yongeye kugaragaza neza ko ari amadubu koko akubita atababariye. Ibice byegereye Puezero bisa nkaho amadubu yongeye kwirukanamo izi ngabo mu birindiro nk'uko bigaragara. Umuriro udasanzwe basheringa birukanka. Aba basore b'abanyamurenge bongeye kugaragaza neza ko atari abo gusirimba gusa, bongeye kugaragaza neza ko ari abafite imbaraga zikomeye cyane zo kurwana kuri gakondo yabo ndetse bakarwana ku miryango yabo. Ibi kandi byongeye kuzamurira icyizere aba basore nyuma y'uko bamaze kubona neza ko nabo babikora mu gihe M23 nta bufasha cyangwa se itabari hafi. Ibi kandi bikaza kongera kubaha confidence zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zongere kumenera muri izi ngabo za twirwaneho biza kugorana cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko ubu amadubu yamaze kurya karungu bitandukanye na mbere, aho bisa nkaho bari bazi ko M23 bibagoriza kuba kubibakorera, ariko bakaba bamaze gufata initiative yo kubikora byose kuko babona ko nta yindi choice hari. Amahitamo namwe no kwirwanaho kandi ntibazemera gutega amajosi. Ibi nibyo biri kugaragarira mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri ibi bice basanzwe bakontorora. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gusubizwa inyuma mu bice bitandukanye nyuma yo kugerageza kugaba ibitero muri Masisi za Gatoyi hose, maze bikaza kurangira bahagaritswe ndetse nkaho nta cyabaye. Byari bitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kureba uko cyakegera ibice byose byerekeza hariya muri Rubaya kugira ngo babashe kuboroka connection cyangwa se ramforo n'ibindi ingabo za M23 zizana bifasha bari kurinda biriya bice kugira ngo babe bakoresha za drone zabo babone uko bakirukana M23 muri ibice, nyamara byabagoye cyane. Ndakubwira ibyo M23 ikoze by'ibitendo bikomeye cyane bamwe batari bazi uko bishobora kugenda gutya. Tuhita tujya ni Bujumbura nkubwira ibiri kuvugwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane ashyirwaho na bamwe mu bo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi. Reka twinjire muri iyi nkuru ikomeye cyane ya koroneri mu gisirikare cy'u Burundi umaze kugandagurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nuko abarundi bakomeje kugenda bashira. Uyu si uwa mbere, si uwa kabiri, si n'uwa gatatu, ndetse benshi bemeza neza ko atari n'uwa nyuma. Kuri iyi nshuro hongeye kugaragara ibisa nk'aho ari ibidasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisanga cyamaze kugwa muri manka nyuma y'uko ubu tuvugana ibice byose bigize Mikenke, guturuka Mikenke kuri anteni ndetse no kuri radiyo hose hamaze kwigarurwa n'intare za Sarambwe zifatikanyije na twirwaneho. Ahitwa Mirunda niho uyu mukoroneri w'igisirikare cy'u Burundi yamaze kugwa. Amakuru benshi bavuga neza ko atari meza ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, abandi bakemeza neza ko ntacyo gukora bafite kuko n'ubundi si ubwa mbere abakomakomeye muri iki gisirikare cyabo bagenda bapfa. Ariko nanone bisa nkaho byateje imyivumbagatanyo ikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zikemara gusakaza umwe mu bakomeye ndetse bari basigaye kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere, ndetse wanarashwe mu by'ukuri imirwano isa naho yari yamaze gutuza bitewe n'uko igisirikare cy'u Burundi kikimara kwirukanka ndetse cyaturutse mu bice bya Karingi ndetse na Mirunda ariho bamaze kugera. Batangiye gusheringa ku ngabo za twirwaneho, aho bisa nkaho bagiraga ngo izi ngabo zibe zasubira inyuma maze bongere basubire mu bice bari bamaze kwamburwa bataragera kure. Ibi rero nibyo byakoze kuri izi ngabo. Ubwo uyu musirikare koroneri w'igisirikare cy'u Burundi yari arimo atanga amabwiriza y'uko aba basore cyangwa se n'aba basirikare b'ingabo z'u Burundi bagomba gutangira gusubira inyuma bakisubiza ibi bice bitaraba ibintu bikomeye ngo igisirikare
cya Twirwaneho na M23 bahashinga ibirindiro bikomeye ndetse banahazane zimwe mu ntwaro, ndetse Uburundi n'izi ngabo bari bafatikanyije nyine za Kongo basaga naho bashaka guhita bakora recovery bihuse cyane bagasubirana inyuma izi ngabo muri iyi operation bari batangije, ndetse bisa nkaho ariyo yahise ituma uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi arasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ari inyuma cyane, ndetse aho bivugwa neza ko yarashwe ari no kuvugira ku cyombo. Bivugwa neza ko yarashwe n'abasirikare ba M23 bo mu itsinda rikomeye cyane rya ba Mudahusha. Uyu yahise yitaba Imana neza abandi bahita bacika intege. Ibyahise bigaragaza neza ko n'ibyo bapangaga batabaye bakibikora. Abasirikare b'u Burundi bahise birukanka amasigamana, nuko birangira Mikenke ikomeje kuguma mu maboko ya M23 na Twirwaneho bakomeje kubyina tombe muri ibi bice. Mikenke ni kimwe mu bice by'ingenzi bibarizwa hariya mwabira bice, kuko hari imihanda myinshi cyane yerekeza hariya za Minembwe, imihanda yerekeza za Pwezero n'izindi nzira nyinshi cyane zerekeza mu mihanda yerekeza mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bikomeye cyane biri strategique mu buryo bw'urugamba. Ubu tuvugana rero Mikenke yose no kwishyamba rya Mikenke yose ryamaze kwigarurirwa n'ibindi bice by'ingenzi bituyemo abaturage. Ubu tuvugana bifitwe n'izi ngabo za Twirwaneho ndetse na M23. Reka twigire nanone muri Kivu y'Amajyaruguru, nyine ni ku butaka bwa Kongo hariya za Masisi ahakomeje kugenda havugwa ibitero bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kugaruka muri ibi bice nubwo biri kukigora cyane. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakubiswe n'inkuba nyuma yuko bari bamaze kugaba ibitero ku birindiro bya M23 baza kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane n'ibirindiro by'ingabo za M23 nyine muri ibi bice biherereye ahitwa za Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko M23 gukontorora ibi bice yabigize ibintu igomba gukora mu buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kugenda ibirometero nibura 4 bumva ko bari butangire gushiringa, bamaze kugera hafi mu kilometero kimwe ariko baje gukomwa mu nkokora batangira kuba bashiringa bataragera aho bagomba kugira nyuma yo kwikanga M23 mu nzira banyuragamo. Ibyahise bituma M23 itizana na tanka zayo nayitangira kubasheringa, baza guhurira kure bitandukanye nuko bari babipanze ko bashobora kuza kugera aho bagomba kurasira mu birindiro bya M23. Ibi byatumye basubira inyuma ndetse ntibagira ku ntego zabo, kuko byabaye nk'aho M23 bitambitse bataratangira no kwisuganya ngo bamenye abaza kujya kuri front line ndetse n'abaza kubakorera cover ndetse n'abaza kuzana imbunda z'imisadi. Ibi byose byahise bisandazwa bituma basubira inyuma batageze ku ntego. Igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama M23 bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ariko banyuze muri M23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri M23, nyuma yuko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica rimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bajoininze M23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi ndetse bari bamaze kumenyesha M23 ko yaza kubakira ko bafashe umwanzuro, kandi bajyanye nemwe mu bikoresho bya gisirikare
zikoreshwa ku rugamba, ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nk'aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba. Ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo mu 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi FDN. Bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane. Bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 ikabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nk'aho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice. Bisa nk'aho izi ngabo kuko zifite motivasiyo, AFC 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi, bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrones. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere. Bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, bigaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Nyuma y'igitero gikoranye imbaraga zikomeye cyane, twirwaneho na 23 banyuze ku butaka babashije guhangana n'izi ngabo, kugeza ubwo izi ngabo zisizeho ikimeze nka defense ikomeza kugenda ihangana ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira bitegure kuva muri ibi bice. Abasirikare bakimara gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi ndetse na bimwe mu bibafasha umunsi ku munsi, bagerageje guhunga ibi bice ndetse binyuze ku bari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, baje kurekura basubira inyuma bakora withdraw, maze 23 iradivansinga bitewe n'igitutu gikomeye cyane. Ibi byaje gutuma abasirikare ba 23 bagenda bafata intwaro zagiye zitakaranzira, ndetse abasirikare ba leta ya Kongo birukansa amasigamana. Bisa nkaho bamwe muri bo bagiye banatatana. Tugendeye ku byagiye bigaragara, amashusho mato yagaragaye bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo birukanka amasigamana, ndetse hagaragaye kandi abafite amapeti makuru bagaragiwe na za burende, dore ko ari nabo banagiye mbere. Bivugwa neza ko ibimodoka bigira kuri 3 by'intambara byo byatwikiwe ahangaha, nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyabonye neza ko kidashobora kubyimura ndetse ngo kibikure muri ibi bice. Biza gutuma babitwika kugira ngo igisirikare cya 23 ndetse n'amadubu bataza kubifata, akaba ari byo batangira kubarashisha. Izi ngabo ubu ngubu zamaze kugera neza hafi n'umujyi wa Uvira, nyuma yo kwirukanwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe, by'umwihariko bakaza kwirukanwa Puezero ahabereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bagaragara nkaho baciriritse, kubera ko
ingamba bari bafashe muri ibi birindiro ntabwo zigeze zigerwaho, ndetse byatumye nyine basubizwa inyuma ibirometero byinshi cyane. Ubu tuvugana ma 23 ndetse n'amadubu bari hano Puezero ndetse barahakontorora neza nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi haravugwa ibitero bya drone nabo bikomeje kugenda bibazengereza. Igisirikare cya leta ya Kongo cyanze gushirayo nyuma y'uko bakirukanye muri ibi bice, gisa naho cyamaze nacyo kwisuganya ndetse kiri gukora ibitero by'amadrone ya kamikazi, ibitero kandi bisa naho bigamije kuba byatuma izi ngabo za ma 23 zongera kurekura Puezero ndetse n'ibindi bice birukanyemo izi ngabo. Hagaragaye abasirikare benshi cyane b'ingabo za leta ya Kongo ngo birukanka amasigamana. Aha rero iyo ukimara gutera umugongo wo muhanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahita yadivansinga n'imbaraga nyinshi cyane akurasa mu mugongo wirukanka, ndetse biba bisa nkaho umuhaye uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka. Ibi nibyo byabaye kuri izi ngabo. Ni agahinda gakomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo baguye muri ibi bitero nk'uko byagiye bigaragara, ndetse benshi bemeza neza ko umubare w'abapfuye kuri ubu ukigenda umenyekana, kuko hari abasirikare bakiri kugaragara bagiye bayobera mu bice bitandukanye, akaba ari byo bagwamo muri rusange nyuma yo kubura uko baza guhabwa ubufasha, yaba ubuvuzi ku bakomeretse. Nanone ni inkuru zemeza neza ko ma 23 mu bice yamaze kurekura hariya neza mu nkengero za Plaine de Ruzizi, ni ukuvuga ngo ni ibice bya Bijombo, ibice bya Kabunambo werekeza za Sange hose. Ahangaha abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bakomeje gukora amabara akomeye cyane, n'ubusahuzi bukomeye bukomeje kuranga izi ngabo za Wazalendo, ariko kandi hakagaragara n'abaturage bivugwa neza ko bashobora kuba bafite intwaro bitaramenyekana aho zavuye. Aba nibo bari guhangana na Wazalendo umunsi ku munsi. Abaturage bari kugaragarana intwaro ziganjemo ntoya ndetse intwaro zisa naho ari zo kwirindira umutekano, aho bari kurasana na Wazalendo ku buryo bukomeye cyane, ibyatumye izi ngabo za leta ya Kongo zitinda no kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane, bisa nkaho umutekano utaragaruka mu buryo bwizewe. Kandi barakeka ko ma 23 ishobora kubatega uyu mutego maze ikagaruka ibacucumira muri iki kibaya, kuko bisa nkaho yabarekuye ndetse imaze kurekura iki gice yigira inyuma gatoya, aho iba ireba n'ubundi ibi bice ariko itabikontorora. Ni ibice ma 23 yahoranyiza kubirekura ibisabwe ngo kugira hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ibiganiro bya Washington. Nyamara icyaje gutungura benshi cyane nuko Kisekedi n'ingabo ze ibyo bari basabwe gukora bo bakomeje kwinangira, ndetse ibisa nkaho byakomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero haracyumvikana ibiturika bikomeye ndetse imbunda nini n'intoya mu bice ma 23 yarekuye. Nyamara mu gihe ma 23 yari hari, abaturage bari batuje. Bigaragara neza ko izi ngabo za Wazalendo zakomeje kubajujubya. Ibitero kandi bikomeje kuba mu gihe ingabo za leta ya Kongo zigerageza kwambuka ngo zijye mu bice ma 23 yarekuye, maze ngo baze kwirasaho ibe yasubira inyuma, bisange bari kurwanira hafi n'umujyi wa Bukavu ndetse ngo babe bawigarurira, ariko biri kubagora cyane. Nk'ubu biravugwa neza ko arambushi hafi ya gatatu ikomeye cyane iguwemo abasirikare ba leta ya Kongo, bitewe n'uko baza bari mu bimodoka by'intambara bashaka kureba uko bari buze gushinga amadefense hariya mwabira bice, bakisanga ma 23 yabateza ambushi, kuko baba batangiye kurenga umurongo bagera mu bice isa naho ikontorora. Ni agahinda gakomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje guhura n'uruva gusenya mu gihe zishaka kwagura ibirindiro, nyamara zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Abarundi bohereje amatsinda akomeye cyane y'abakomando nk'uko bigenda bitangazwa, ngo ni abakomando baje kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu gutanga umusada wo gusubira mu bice bitandukanye, ibice birimo nka Bukavu nk'uko babyivugira ubwabo. Ma 23 yongeye kwa divansingi kubita itabariye isya itanditse nk'uko amakuru yari yamaze kubigaragaza. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, ariko yaje gukara uyu munsi kuko byamaze kugaragara neza ko ma 23 yatangiye gukoresha ibitwaro biremereye byo ngoko bwa BM24 Combat. Izi ni imbunda zirasakure kandi zifite umuvuduko udasanzwe. Izi nizo zabashije kuba zifata agace twavuga ko ari aka finali Mikenke ku munara neza nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zageragezaga kungira mu ishyamba rya Mikenke. Ma 23 yari yamaze kwashyira ingabo za kwirwaneho ku buryo aba barundi bataza kuba bahirukankira mwe na Wazalendo, kuko iri shyamba ni hamwe mu hagiye habindiriye izi ngabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC nyuma y'uko urugamba rwabaga rukomeye.
kuri ubu rero